So engoko ya buga kwe 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 Niego rangeya ege juju kya minya kagotam keri geta iweti yati ya ayam eke bakinya cham ora ngora kya bawa kemote chuchu we igoro muntu ketakang Mlikuwa mnadai aje? ayam eke bakinya cham ora ayam eke bakinya cham ora ngora kemote chuchu we ayo katero gunga kiyo kwenyo akatero gunga ayenga kiyo kwenyo Anakuja. mama Ni ule pale tu. mama anabaketa nazukuru ayachimbawa amnyokabojam kirigita nosotros no mheshimiwa mtarajiwa Pilda D Mr. Borka. Ya anda monene. Oh, ili haiko imeweka. Bado ndete ndurumbo kama mambi kama aliona yagat ne na ndiga roji na renga seketa so muhiri bado karo diganda kira kira kini ndo je mambi kana wanda turumbo Ewa kodi remba mwaka ni parking si nimesikia wanalipia parking Mwakana. Ewa bana kiate nenera ngatara kana bes cha parking wana I'm already sawa tiga nango ikaiga what they paying for the parking konture singo ke tomero kero renga kike progressive alliance wane kia njengo ke tomero kero le mambi Itwa bana baka twagende kanisa toyanina bakoy kumo takoy bergoro ke tomero kero Sikain kayo jauh dah. gari yenye nko tu lakini nenyia yes watu wangu na walola yes nawaambia tuko sasa kwa wedding zone tuko kwa wedding zone tuko na kijana hapa anayejulikana kama Brian Makora no tura tokolende kemira no tura no mungwana onde obwata chinderu ebomba mheshimiwa incoming kwani abantu ende basabe kura Anto ba minto mbia mule. Mbona tokoliyo motoriro? Ile kende Mbona tokoliyo motoriro? mwele kwa pata history Otora sakoro kuna All Saint Cathedral, yes. Nairobi. And where are we heading to? Karen Yes. Yeah. So what are we going to do, Karen? Moye katoko juwako. I want you to speak in English because people are watching you from abroad. Others are watching you from Saudi Arabia. South Africa yani. Oh, in Saudi Arabia, that is Saudi Arabia. South Africa. Yes, people are watching you from. Yes, so my people, I'm telling you tuko na kijana mdogo hapa. Ya, naomba kupiga mwana. Do you know how to beat the Do you know how to beat the Obokano? ya And what are your churches? Let's. By the way, we are not expensive. You can call us in your event. Tolio machere toirane. Toko kia bagani. So me toko kia bagani. We eat the rice and go home. We are not that expensive. Into kitolia to machere by dene geriero. We are satisfied. Eka kana to kwama. Taylor Travis. Yes, how are you? Yes. Yani I go to Rangretio Moyega. As long as you give us rice and beans and kamujere there and meat, we are satisfied. We are not that much expensive. Yes. Msanii wa mchele. Tuko hapa. So, we are heading to Karen to do some entertainment there. We came for Aniga song Kenya Saudi Guru. Ngiaje tena me. Oh, iko maiga mwa kanera.
manya konta ibono na kibiasa ebye kanisa chitabe chikanisa chabire biasara etoko changa bono bille lito igore kanisa ekobuki bakobo obokana Iko sawa? So my people, wherever you are watching from, this is Dante Omogusi. I am an artist from Kisii, Kisii, Nyamira specifically. Yes, and I do entertainment in all events. Eba matanga, ebe nyangi, ebe kakanikio mwana, whichever. I can come there, I entertain your feasters. So, I am not that so much expensive. As long as I have come there, I've eaten muchere and ekiliero. I can do entertainment. I can do what we call as an extraordinary entertainment. So my people from another side, if you want to support me, you can send something to 30 M-Pesa number. Let me pin the number here. You can M-Pesa me so that nikifika na Rukondi again. So my people, I love you so much. You are wonderful. Yes. And you know, I'm trying to Koliendeke Mira and my toolbox is here. Yes, this is Obokano for those who know Obokano. Yes. Nabo all the way from Kisii to Nairobi, and today I'm here to do some entertainment here. So my people, I love you. You are wonders. You are awesome. Yes, good job. Say what only na mando ba minto. I can carry nitoroji by the way. As to buatere nyangi yo mosikeli fees. Amano mosbati ulina kibamra. Jaduong. Omela. Erokamano como dijimidimo. Yes. Erokamano como tijo. So my wonderful people, there's my latest song there called Enter Brutap at what? Enter Brutap at 6. Kimbia pale, weka like, share, comment. Don't forget to subscribe. Yes. Kali maswati na geta igotwara musiki. Into abana bakem twagende kanisa twagana lyo munene Yesu engoko yabuga kwe lingekora ngeria ebicucu byaye byaminyoka gocha ayogotero ku mwaka kigokwenyo ogotero kundu bwaterete mama gantu masikisi amabera akambora kachikoira na ngake keburuga kambuna inakukumbusha mwaka gani. So my people, this is called an 8-string instrument. The original name is Obokano. Obokano is originated from the Bantus. And when I talk about the Bantus, these are the Kisis and the Luos. Now the Luos, they have what we call as Nyatiti. Nyatiti is a Mubwekano of Kambanane, but ni kadogo kidogo. So Kambanane iko na 1 2 3 4 5 6 7 8-stringed instrument used in occasions like happy. Agira kwa mwalimu weka songo vile ndani nasumbwe wewe. Eke ngoso mjeno mof. Mundo naro ko bwato abo. Nga cyambuge ngano mundo ko bwato ko meno mundo ikera njera. Na ndo kama mwalimu weka songo by the way na wacha kwa useless. Mendo njana mpo peke lita liyo so kando sinende fiti. I feel that ko peke lita liyo so kando sinende. Nje? Dante Omogusi, Dante Kanyonchonga. Naye. Nje bila di. Mwagaji. Bila.
Wane namberi nanyora ngonyore pi. Unakira kita. Narungu itu basi na kita kombo. One actually Bellad. Hello. Nobody going to send me anything. Kama begire namba yana mana namba yana ngai ko beg. Nika ake. Oh, okay. We kijito cha utakaso nizame kushwa msibu niyonime kari se tuan gen catholic dai mamse kan se tuan gen catholic kingera oh lakini Mario karo karanga chikanisa chinga chiro sio chi Lutheran Abantu bana barabara mama sana bara. Ndio ndio ni awaskari yani. Kasi kija. Nenya kitalia wanajeshi. Mbagazi. Mbagazi. ya wanajeshi Wanajeshi kira akimbiza zinawaja kuruseli kuma. teke teke Mbembe. na kerungum Hawaja kuruseli kuma sasa. Lakini kasi ile ni paro. aya buno mugusion tegerrete ngiye ukoinyori goroko igu about yo mugusi Ndio wale tumoja hapo. eh Kuna msia nyambaya. Kumash. osiemo Siem. no abege to No le kumash. was a wonderful person Corona kweteli ya jora. I'm taking you a free ride na wapeleka free ride mpaka reception. Tumetoka kanisa, wameenda photo session. Now we are heading to the reception. Yeah. Ama namna gani watu wangu? Tuma gift ya. Tuma emoji, tuma raf, comment. Tap and share live. And at the same time you can send hata kakitu hapo bwana. Unaweza tuma kitu. Ego tie manane ni ngole ngaine. Aya nenjo wa ye ni ngole teri. Ana ndabe chupa banga bantu ba poda poda. Yeah? Okay. Yawe ka namba 17. Anyanyoro gwet. Mwana twari usiku si twamarete twa igoko igora mugai Abu Wilson Abu Wilson airport neye gor kwe fara yao Oino hotel yeri aruke yuko kumara Weston Hotel. Weston Kuata kabati. Kabati ka Kisumu no ngari.
Kindege yawana jiji. Monto de ora oncheri mopi. Akoraki. Ende hiyo gatanya wana. No kaiga tuko Willy Zone airport. Bana. Gari naenda Kibuchoge. Wilson Airport. Free ride. Kampuni chinenga kwa mera yano. Aliens. Oriental. Hapa tuko Wilson Airport sasa. Watu wa majuu tunakuja. Billard. Watu wa majuu tunakuja. Tunaingia Wilson Airport. Awana karamu binyago cha kwa ngumbu. Atobete raifu. Mombinya keras TV no maeda. Atobete chipura kabuna ko tacha ko ro jende ke imme. To asako ya bantu bangumbu we are coming. Buna to wikara sendege imme igari buno ko chikuikara saiga ebichende so to mutanda nga to ikara sire ndenge. So watu wangu tunaingia Wilson Airport. Aya ngai mantoko chiko the perform. Tena where? Karen. Oh. Ya kira tuh teman ngumpu ngai itu chiko perform. Minnesota. Baik udah lah. I saw speed bana era ngira kasoire kama ndo ba wachetia 1 million. Lakini shwari Ndio bana chajo. I saw speed meta kasoire like nesi mi kama nasa ya banda ba wacha 1 million. Ndio bana karioka. Support musanii support tale. Na ora yore va ndangongo no. Chikari chintu chirocho kaze chato sirei. Reception ya role. To reception ya ali. To change teke tole the problem. The beauty of Africa. Then South Africa, the capital city of Kenya. Then the capital city of South Africa. This is the capital city of South Africa, and today we have decided to be heading to Soweto to take you a tour. We are heading to Soweto to perform a live music. Langata Barracks ya wanajeshi. Wanende Langata kia kwa South Africa. Ngine Langata kwa South Africa. Abwe bundata meru ko bwa mbere nango chere ko cyari. Akabege chunju. Wakwe bintu bo. Agente ko tani ita. Bunda seki. Ngi ba manye bunde yungi bege. Chikombora. Bunde ba ni biya kaka. Awas ko biya ka wala hey. Ara mwera. Embe. Ba tubeite. Ay. Oye bana bene. Ay kama ito sa bali ito no camera. Abene. Ona mana jembo atu kana abwati. No bono KWS. So chikora chi Simba ne chichwi. Oh. Noma. For our tourists, here is our pochi. Abuya no nyambera langata. Naonya kusira bango. Mbera naonya kusira bakobe ko abuya simatu. Wote tali. Napanda. Naitwa je. Ara Thomas no era motwa. Thomas stay motwa. Watinde kira wange. Habari. Na jita ko sabia gas Thomas ya abu. Aka musojwa ino atinde kira. Musojwa nya teta ta awe moiza moisira mole. Bosene will.
Bomas tira era nega zira karasu. Bomas of Kenya. Iren. Obe, ngera ya tagoru. Chikura No chiko chako tangasirwa wabo. Emanyira sero irugo jioda bunga noga. Mbako sangi marieta marieta. Baligete kwenda se blokia seba. Marieta names. Now here we are at Bomas of Kenya. Kerota gwa tia besa naliota kurike. Ono monto buna na niba kare koriku atige a wheel. Ase ni ana kinde gato nyambera akwete roji. Arangata. Wange mama jeke usinu maitao. Akwete roji bakaroli baba tu musimande. Manda mama tike usikiere. Mama yete kyo monda ile kwa maji. Bongo kwa maji. Noko yenda kwa kwa. Turiko iruka. Awanza wana bako nikaka. Njoko nyore birecha bimi kuja kwa bwati. Wakati iruti kwa bwensemo. Sama chayo. Sama chayo. Story yako laki. Bada temba kuturuma. Oro mundo kwengenta. Andi baba ndiya kwengenta umwe. Ngenta ketengo. Oligie mboli. Oligie mboli. Mwenye ngente. Nero onye beke mu. Chigueramo kimoko butora. Ewa. Chigueramo. By the way, that is a turu ege usiye kiere. Ogonda express ya. Eba turu tumbe bigusi. Yes, now we are heading to Gaperia. Gadiraya. Welcome to Nairobi, home of possibilities. Welcome to Kenya, home of impossibilities. Sanga biera bu dande. Sai ronde inga saa 6:39. Well, ranchi goro no babanga. Basa bere ndagira karo kanisa. Moe kani kukula na kukokiteiri. Kamoli akasaidia kwa. Toko kanito chenche teke. Ngedi cheye binto. Tokare bana twa kale South Africa ri. Wagon. Sasa nyuma bwa jinya kumnya uchi. Hata kitembea nyuma. Mheshimiwa wana nakiarenga. Ebya bandabuza tabaru mutoliro. Bantu bali Saudi Arabia. Watu wako Saudi Arabia. Oh, You are expensive. I'm so expensive. So bakatumira beso. Chinderu chinze kwa kesabu namukonga nono sumerongebir. Chimento boyo. Achukalera irrigation. Nje tindiko terra machere. Digo no mbora mairo se ni komi no tute bego sentati Bomo wana radia. Ngoma ile ngabana baba chache. 15 naende bakala. Katika batayai. Ngina kale. Amarena no wange mbana kugocha igore. Na kede ngyo para. Usino no jenjara ero. Tiri mukene chibande bunio chake. Na eno menda mana graba wa kera toi koma nyani. TikTok yo resinya usenge. YouTube. Aso te abandona. Tap break atekia. Ya no bako tap. Abu no ko tame roko. Oh, mbako be karende bas. M-Pesa namba yesi ngwe kwa bapine. Namba ya 07 26 kara kanyekanda zo me namba. Ngo kora kurwanga imo kwenda. Oga graba to kwenda kasweta oninge. Oje town. Kreta ni wana mbangu si. Gari kimoja kolina. Translate. Uno yago ile gari yetu wakwenda.
Ane masidi. Sasa kaki hiyo Rusia vinto imete. Karansi no mogere ere kambiri na gote. Umugera ko nyisaranzira nyebeke Atari korara. Eko bengi. Aye momuti. Akobokero. Kare kweli kora kugari ingwe. Akonye funga bakebwa atense. Kare. Ene kanisa endere bora. Leta yo ni gokoleta. Soma. Kawagi buku naende roni. Watu kung sepi kipiki ya. Kani nabo gante biti kemana ngoma itu. Tunaenda nini? Ngoje sichigari chikurbone. Sichiga chisukuru. Ande biti kemana. Babu. Unajua mimi naenda trip. Lazima niende kuona mamba vile. Kali bune yo montange sepi system kambe ni ngaros milioni. Monto yo. Mau gari arosetiwa kwa bayemete. The Radix Hotel Restaurant Accommodation and the Kano Radix. Radix. Wano korwa abo museto goli na Transraxali abali gusi. Otuko nande? Ene mambi no toromo yakagusi. Umuntu weka tu. Ka talent yakana kaya. Nabaga korageli. Ka talent yakana kaya nabaga korageli na bali batolike ko ngombu gaki to ini fight to cha butora tengi abantu. Para passport chiko katerepo gisi. Kuranda mone ngombu. Wana bana wanto ba ngite mai te visa na chegas. Kanyole visa is difficult. Lakini nyole invitation ni ndo ngena bo. Na bo kwa. Ngabanda bali motor gere tukuru ngumbu. Ena mbere 07 26 67 8 obe Rusia kiroki. So M-Pesa, so I pay PayPal. Aliona vile mambo ndo bado na PayPal nini? 07 26 67 86 94 07 26 67 86 94 Fire Prazer Pazrail. Yes, how are you? Good morning. This is now good afternoon. It depends where you are catching me from. Yes, right here is good afternoon, not good morning. Pasrel. Georgil, how are you? I'm fine. In Heidi. I'm not understanding well what you mean, but you can write there and then I can be able to get you well. You want to send something? If you want to send something, you can go to my PayPal. You can go through PayPal and then you send anything you might need to promote us. So yes, I'm from Kenya. Kisii. From Kenya. Georgie is asking where I am from. Yes, right now I'm in Kenya, Nairobi, the capital city of Kenya. Yes, and if you want to send something, you can send through M-Pesa, and then we buy even water. You see, the bottle is empty. Nothing else. Yes, hi, you are an Indian. Okay, that's nice. Yes, I played this instrument called Obokano. Obokano is a famous instrument from Nyanza region. Karen ni bate ba ose Karen lakini ina kibaro ke ni the garden here. Instagram ID.
Aye. Bodi mamro na kiasi tabi ile kurwa turi. Magire si mbodi. Umanya nyangi. Mbodi kuringa turi. Instagram ID. Ile nini? Na kuchakura iko wapi? Unataka mahali wa dansi ni wapi?